Rock beat. Yo, Nikom Panamilaroni. Rock beat. Of course I feel like I'm dreaming. Yeah, welcome to the Van Rap Radio. And all I can say, what tanganedzwa if you haven't subscribed now, subscribe bell uitela uri musi ri chipanga dzimwe dzi video whenever one notification vajeni va vhathu vo thomo dzi vona. Yeah man, va kona share, va kona like, va kona commenta, va nkhongwana musi. You can contact us on 0826937124. That's the WhatsApp, Twitter, Nema, and then Van Rap Radio _ Nema on Instagram, Nema Wamahungun on Facebook. Yeah, man. So what we hear about is Vhudi. Pierre, the guy that's been trending, the guy have got South Africa going crazy over his song Yoki. So what I'm about to do is to play you actually the original song. Yeah, man, I'm gonna play you the original song. As you can see at the background as I'm speaking, I'm currently playing you the song that he performed on Idols, doing the Yoki, that got Randall saying yepo yes, and it got everybody saying yes. So I'm telling you guys, it's all crazy, it's all dope, it's all So I see everybody sing Yoki. I want you to hear or to listen or to watch the original version of the song, where the song come from. You know what I mean? So yeah, man, I just wanted to give you a clue of the guy that went through on Idols. Where is the original song that actually put him there? You know what I mean? So guys, let me play you this original song, my Yoki. Vakarozvifori kupfi mini apo akotambiwa ndimusika gen number 5. Akubudziwa ri zvothe kana watakala kana walila ri dova ri rothe hauna na zvinhu ndimusika number 5 iko ka number 6 apa riamba richivoya ambadza mamalo.
Yeah, man, Zarambazono Rivadi Warren Minina. Zobuzia Koto. Nori Katareko Kweti Wamini. He's a vocalist, he's a guitarist, he's a songwriter, composer. Akongwana Musos, news of the Rias called that of the Riffness Chavatuni. So that's the original song from the one that waibona ningeka kakadzi idols akudia my yoki ndiamba spono no sami my darling my sweetie my tofo lags hey bone my puchuchu man yeah man the Vhudi mampie and we're hoping to see him go further in the competition ngori unazwimwe vhathu vho ḓiimisela u vote vhathu vho ḓiimisela u musukisa kule season number zone and that remain it's been a long way coming ndi vanji vafuna u swikelela in the music industry to far point mara because of the situation and there was zwingayo bva murahu ra tshi zwiḓivha zwa uri nyimbo dza vhavenda kana dza no valipo vhunzhi dza isoko fi dustbin dza fi hwa ngori dza sa dzhiwisa vhathu dza sa dzhiwisa mini I'm sorry to say this mara ngoho ndi ngoho ahuna zwiṅwe mara right now we seeing uri the change ine ya khou itea kha industry vhaṅwe vhathu vha khou vula dzi nḓila vhaṅwe vhathu na ri nga ḓomba nga madzina ri khou zwi vhona zwa uri the new generation a i khou ḓa nga mafhungo hala dzi politiki dza uri no rina ri funani rina ri ti mini that's why tshi khou vhona vha tshi khou malana no malana ngo rali ri ḓo ita zwifhio ndi vhutshilo ro takala and I'm proud to see uri na rendela high over surprise so we hoping uri vhuyi man Vhudi not vhuyi ndo no mula with the DJ one of the most talented uvanenge Limpopo naye Vhudi we hoping to see you go to the next round mnanga dzina ndi Duka ndi Suhana ndi ṅwana wa maunguni sa zwindampa zone until then mara here ahuna na zwiṅwe mara hoy u deserve heli ḓithu heli